uyasibulela uwe moyo ogcwele uyasilungisela uwe moyo ogcwele uyasibulela uwe moyo ogcwele uyasilungisela uwe moyo ogcwele uyasibulela uwe moyo ogcwele uyasilungisela le uwe moyo ogcwele uyasibulela uwe moyo ogcwele uyasilungisela uwe moyo ogcwele uyasibulela khaya uwe moyo ogcwele uyasilungisela khona lena sibona sekulungile kanti kuwe moya sibona sekulunge konke kanti kuwe moya ogcwele sonke lesikhathi uyasibulela uwe moyo ogcwele uyasilungisela sasibethile ngayisolo kuwe moyo ogcwele uyasibulela khona lena khaya kuwe moyo ogcwele uyasilungisela indaba zethu hayi kuwe moyo ogcwele siyabonga usilungisela indaba ekhaya siyabonga usilungisela inkinga zethu uwe moyo ogcwele uyasilungisela awu sesikhona ke moya bubula nathi namna sesikhona ke moya lungisa ke sesilapha lungisa hayi bazalwane hayi sesilapha moya ogcwele siyancema sesilapha moya ogcwele siyancema bubulala bubulubulu hayi bo awu sesilapha moya ogcwele siyancema bubula ke siyancema moya ogcwele silungisele siyakuncema moya ogcwele silungisele siyakuncema moya ogcwele awu moya ogcwele siyancema awu moya ogcwele sesikhona kule ndawo uNkulunkulu siyancema uNkulunkulu siyancema ngokwethu asikwazi siyancema awu bazalwane siyancema namhlanje emini siyancema ebusuku moya ogcwele siyancema ebusuku moya ogcwele siyancema ebusuku moya ogcwele siyancema ebusuku moya ogcwele siyakuncema moya ogcwele siyakuncema moya ogcwele
egameni likaJesu. WaseNazaretha, wena ke Nkosi ofingelelayo lapho thina singakwazi ukufingelela khona. Wena ke Nkosi osinikezayo amandla ukuthi noma sesingakwazi ukuyofika phambili kodwa kube nguwe. Siyabonga ke Jesu ukuthi sihlale nje silapha emhlabeni. Hayi wena uhlala uyasixusela imihla ngemihla. Siyabonga ke nangaso lesi sikhathi ukuthi uNkulunkulu wethu onamandla kuyazwakala ubukhona bakho. Ukuthi uNkulunkulu wethu onamandla uyazwakala ivumba lakho. Ukuthi uNkulunkulu wethu onamandla sikhona sihlangana kule ndawo simoya munye siqondonye sinhliziyonye. Idumiso yethu nokukhonza kwethu kuyivumba elimnandi kuwe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Ngakho sithi moya ngcwele sibubulele, sithi moya ngcwele noma sesingakwazi ukuthandaza sibe ngamagama kahle kodwa wena uyakwazi okusey'nhliziyweni zethu. Siyabonga uNkulunkulu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Igama